Ayo, saya minta tolong Cak Sati Muslim, aku gak ngongkon, jaluk tolong diatur. Terus serkong kanan kiri terus Pak masih kosong. Nek pas 20 warang kono nyorot kabeh. Marang tak 18 ae, warang kono 2. Oke. Ayo 10, sing wetan 10. Ayo ndelok tak sithik pas 10 cc. Oke. Sip, jok bobo.
para terima tamu Cak Sulam Zuheni CS bergabung Mas Adi Sofi CS Kampung Suroso CS grup Petakel Kidul semuanya jadi tampil di pagelaran Jaipongan Cak Lajengipun ngaturaken Pak Mispan Umbul masih ada Rebu Kliwon di bulan Suro pulang kalau pulang kami panggil Cak Alim Kerasa sebagai terima tamu Pak Nuradi Bence terima tamu hajatnya pada hari Jumat Pahing bulan Suro Kampung Sari Rosi Putu Terpampang Cak Yusuf Pete Bence tidak dengan Cak Sunari Bandaran Pak Suci Cepoko Pak Randio Cepoko Mas Tohet Jatisari yang tadi malam dapat nomor togel 4 angka Cak Suhin yang paling apes iki mantap kayak sampur tadi malam gak dipanggil Suhin jenggrong apes lagi boleh wis Cak Sali Venti Tunjung maaf Sali Veni Mas Johan Kudus kalau masih ada tak absen Kampung Nimo Kali Semut Kilura Samad Sombo Pak Lurah Samad calon si lawat si suwe cuma dilawal Cak Ari Dadapan Pak Muslim Babaan grup Pak Wirsaniwan Darendeng Kampung Saim Cak Marsam pulang Cak Amir Jambe Kumbu setelah ini grup dangdut siap-siap dangdut tak pilih lagi oh Nok Cornoan Bapak Kampung Sairosi nah, calon ayo Cak Sati Muslim Kak Sati Muslim nyarno Kak ajeling le pancen seneng kutika mata terus terang salah sangkale bulekun perak ajeling tak usah sombong polana ayun seratin badan ape saben malam ngecep kuting acokor layau mon pancen seneng duti kata osane pola ke ngayun pancen seneng kabule ampun abit kan buktena ayun sabenare mak nelpon bule gampang malade eka gabaino manoha ya tak bisa le sabenare Kak Sati Muslim no cernoan kembang mawar le tombu tengah lorong buleta antar le ayun mak ngocak gerong ngalah senduka eka baire kere najen nondu Kak Sati Muslim bangun alerek beres mirale merledu ke pasar maron ngebes tika le ayun mak beurok kau beden ape
cek salah sangkale mulekun ngapa ngajeling tak usah sedih polana dikasih rati aduh beda napa boleh beda apa le saben malam jemput teh acokor le Cak Imam pancen cinta aduh dikata oh sangaleng pola geng dikalek pancen sekerong kabule ampun abika bukti natika jelingaki mak sedih kabule gembang malade apa ikan le kebaino manokan sabenare aduh dikata cernoan melea sapele Apa? entar ka pasar turin monta andi lake le ayun norok jas muslim beras merah pelanik lah sepan kabes tiga berbula masang leseman monter bunter le kebainang kele bulan niser mon bedereng bini rade Matur Mas Dewan Kudus, Pak Nur Hadi Beci sebagai calon Jemaat Pahing Panjuro, Kampung Serosi sebagai pengundang, bergabung Bapak Muslim Babaan beserta Pak Sandia Pak Suci dan Pak Kilura Sombo Bapak Samad Pribadi. Cebongan salipun bagian dangdut dulu kepanggil Pak Ma'ruf Samin Pandansari Kedung Jajang, Pak Wiwit Kali Semut, Pak Yuli Sombo, Pak Ilham Cuwono, Haji Sutaji Dadapan, Hamid Putra Dadapan Pulang, Satip Putri Pandanarung, Grup Haji Matnaji Penanggal beserta Cak Suraji Linda Kelapa Sawit, Pak Jitu Kelapa Sawit, semuanya Grup Haji Matnaji, Abah Haji Diniati Jambe Kumbu sudah diniati, Kampung Suwito Wonorejo mohon tampil, Haji Atmo Kali Dilem hajatnya besok pagi Jumat Legi pindah tempat di Wonorejo, Pak Omber dari Buwe, Cak Topan Sentul Toples Topan Lisus sekalian Cak Isro'ia Pulo karena dangdut, Pak Siku Karasa. Nah, moga bergabung di pagelaran berdangdut riah. Setelah ini Mas Bejo, Cak Soleh Kerasa Gugut, mari Pak Bejo, Pak Supat, terus grup Gunung Sari, Pak Saryoto KB semuanya. Grup Cak Sini Sauri cukup, ayo Sini Sauri Nyonya, Sanen Sati, Cak Selamat Buwe, Cak Newar Anu Burung, Cak Tonasar, ayo Kindangdut, ayo sing kena Pak Sulastri Gunung Sari, Nurasin Gunung Sari, iki tak pek sing dangdut, mumpung ono dangdut tak bareng no, monggo pun. Jadi tayub gendingnya macam-macam, ono olu-olu, ono Gunung Sari, dangdut, gantung, drill. Kacong Heni lho, Pak Heni tak celuk muang dawan lor. Pak Heni tapi duduk Cong Heni. Iki Pak Heni apa Cong Heni? Nah, iki daftare Heni tok, Pak Heni dalor. Tak celuk mau. Nek gak salah 3 sambutan yang lalu, Heni, Pak Heni dalor. Oh, Kacong Heni sing duwe akik. Akike sak tumpuk. Ayo. Digawe kabeh akike. Oh, gak digawe. Soalnya di dalam daftar Heni tadi nggak saya panggil. Oh, monggo pun, ayo wis, monggo grup.
Ya iki sing duwe akik Bulu Macan, akik Gunung Semeru. Drijine 10, akike 20. Ya nyengeni. Ayo wis. Wis, minta gending apa wis? Ayo. Monggo. Panasare. Ya wis, wong njaluk iku Panasare. Ayo wis. Dangdut. Ayo Yun, jangan goyang Yun. Akike jebul Yun loro Yun. Driji 10, akike 20. Sekoni kembang alabu sake ate bulele ita do sake ate mone kene gebeburu Panasare Panasare deuna kaleita ekakan sape sake ate bulele cuma sake ate saking tika mata ngarte ale Bacerle potete mor kalenang seratin monyet tabuan ajar jajar le ita elenjak temor keng sayang bula bentika beni juduan
ati tek terona bulele senoro ati karene ser tak noro ati matur nuwun grup Cak Maruf Samin Mbak Wiwit Pak Ji Sutaji CS Sate Putri Haji Manaji Cak Suraji Linda Pak Jitu tidak ketinggalan Kacong Eni sing diake bulu macan sak Indonesia Haji Atmo kali dilem macan besok pagi di tempat di Wonorejo Cak Sin Sauri Nyonya Cak Selamat Buat Sanin Sati Cak Tonasar Abadi Diniati yang sudah tampil di Pagelaran Caipongan salajipun tibaliran Mas Bejo Perai Padam Rojokolo tindingane ya Cak Bejo Perai Padam saking Rojokolo kapacul katut lemai arep tak susul karo omahe Cak Ojek Rojokolo ayo wis tangan Yun Ayo bokongin goyang
Atur sembah nuwun Mas Ojeb Primadam Rajapala alias Bejo. Permintaan yang kedua bagian sendirian Pak Supat Talang si ono. Oke. Cak mit dados. Upan sampanan yo ngisok kabeh kancane akeh. Oke wis, ayo serampat tak gelem upan sampanan. Mon perengale ngalak sekorang paling nyaman lek Wartini norok sapa banyak reng ngocak noro reng talang ale tak terok ya sing alak rakarak mon sepotek yang mas tantona potong tak terobul kak sadise jar penjara coba mati masalah seto te teronale nomba Honda keng Honda nasiratin nomor ramate te teronale Wartini noro Atika keng sayang Atika ponalake ale Protarono panggil lalabu aku kotrel kabeh baru dipikir ning awakku sing bagus mung selirane jangkau iya kok ya masuk ya masuk bos mau selirane Matur nuwun Pak Supat. Tadi kaya 23. Karo 23. Sing manganan gedang 23. Kenaran. Matur nuwun Pak Supat 23. Jaibongan salipun sebelum manggil grup Kampung Tori Muslim yang bagian nyermonyer, kayak panggil kalau masih ada Pak Rohim Bodang masih ada, Sumo Seneng Bodang, Pak Saryoto Wonokerto Saryanom A ada, Pak Saryoto Saryanom A
Ono iku. Permintaan Pak Saryoto Hoping, Pak Wiwi, Cak Nurasin, Renwurung, Pak Sulastri Salak yang biasa Tuhan yang Maha Esa Sentul. Minggu Legi Jumatil Awal Tuhan Sentul. Cak Asmati Benci, Pak Wiwi Barat, kalau masih ada Pak Wiwi Barat pulang. Mariono Devi Dadapan, Cak Miskan Buwe, Cak Miskan Buwe. Mari mangan gedang Mak Supat. Pak Marsen Sumberingin Salumudi Sumberingin. Iko wong iko endang. Marsen Salumudi kok. Sumberingin. Kampung Satorip Banyeputih. Kampung Sarutip. Kali ana sih sing biasa. Tak peno sing biasa sih. Pak Suntani Tanggung terima tamu. Nanti grup Kampung Tori Muslimi Kamus Giji Malapodo gedinge. Cak Miskan Mule Satorip Cak Pajar Sombo ikut biasa. Mule wis. Sosok Liwon. Iki Haji Amit Sutri Seruni. Haji Amit Sutri Seruni. Ayo. Yang biasa. Pak Jamungkat Gesang. Kat Jamung. Kano. Kampung Nurasim Dergowo. Ya, sing biasa. Sunayat Dawet, Cak Sunayat Dawan Wetan, pulang. Grup Cari Suwanda. Oh ini Pak Sambang Deni ikut Pak Kampung Tori Muslim. Iki wis mungkin Pak Yulianto Barat. Ya Pak Yulianto Barat sosok Liwon di bulan besar. Ono Cak Sunoto Pak Wage. Ayo wis. Hadi selamat nanti nyer-monyer podo. Ayo. Wis cukup. Pak Susiono Saipul Kedawung gendinge biasa ayo wis cukup Cak Susiono oke wis iku cukup wis jaga kemerwul kok dawet Cak Mit nak nos. Jalan Kumara
Waduh, Cak Sumo, Cak Saryoto, Sarno A, Cak Nerasin, Ranu Burung, Pak Surati Salah, Cak Tuhan, Pak Septi Sentul, Minggu Legi Jumatul Awal ajannya, Pak Asmadi Benci, Pak Wiwi Barat, dan Cak Aliati, Pak Wiwi Bodang, Mario Devi, Cak Marsen Salumudi yang datangnya dari Sumber Wringin dan grup Pak Yulianto, Pak Wage, Sunoto Ida, sosok Kliwon di bulan besar ini tampil di pagelaran. Caipongan sak lajengipun kula tenaken terima tamu tadi belum naik Pak Kampung Sugi Jumala, Ibu Kampung Sugi Jumala, Mojo Ngitru, Cak Waris Kebon Narang, sosok Paing di bulan Sapar, bergabung Kampung Tori Muslim datangnya dari Sombo, Samandi Sombo, sosok Kliwon juga di bulan besar. Selamat Haji Karto kalau masih ada. Pak Kampung Suradi, dadapan Kampung Sisaryoto, Cak Sunyito, dadapan kasih semua. Grup Cari Suwanda pulang, grup Mas Bambang Deni pulang, grup Chandra Sariaji Bagu, Minto Aningse Melois, ayo merok nyermonyer Suratman juga mau tampil di pagelaran. Cak Nasir Bandut, Cak Riono Guji Alit kayak ono wis. Durung Pak, tak absen iki. Budiono Padang si ono. Grup Kampung Surati. Cak Karyadi. Nah, monggo, sapa maneh? Ayo grup Kampung Surati. Budiono Padang masih ada. Muhammad Arifin, Sombo, ayo wis kasih. Pak Yono dadapan. Wah Yono, oke monggo kasih. Pak Sutiani kasih wis podo wis ayo. Iki sing tak padakno gendinge. Oke, wis cukup. Huda Putra Sentul, Huda Putra Sentul kalau ada. Sentul Sumber Suko, grup Pak Sapti. Wis. Iya puak kampung Sugi Jumala Ibu Kampung Jawa Ring Kampung Tori Muslim sama Samsul Arifin Haji Slamet Karto grup Pak Minto Ningsih Surat Bang Chandra grup Kampung Surati semuanya monggo Caipongan Pak monggo. Pokok. Jagat Dewa Bathara Indra ayo Cak diatur Cak. Iya. Ayo wis, Cak, ayo Cak Mit, Agit. Nah, tamu nih sih full.
Sepisan
Bonaran Koso Paing di bulan Sapar Saryaji Chandra Caklatipun Minto Aningsi Cak Suratman bergabung dengan grup Kampung Surati semuanya, Kampung Tori Muslim Cak Sumandi spesial cocok liwon di bulan besar yang datang dan tampil di pagelaran. Cebongan salajipun Pak Kampung Suwarno Kedawung masih ada? Pak Kampung Suwarno. Bagaimana para pelandang pramugari Indonesia? Ngomong nek gak ono, tak peni sore. Kalau gitu kayak panggil Cak Asmadi Jenggrong, Rianto Natu Jenggrong. Tak absen. Apandi Rapi Sentul, Abdullah Sentul, Kampung Bahan Sumber Petung, Cak Aryono Dadapan, Pak Joko Bodang, Toko Terop Lama dalam Bodang, Joko Wiono. Bagaimana Pak Nali? Cak Nari, Cak Riadat Kedawung. Oh, Kampung anu mulai bisa. Kampung Wahid Tegal Bangsri, Pak Sinam Tegal Bangsri. Mulai. Muslim Isnar Kertawono, Pak Yanto Kertawono. Mulai. Pak Sanom Kertawono, Pak Halima Kertawono, Ngateman AL Karanganom, Cak Sugi Karanganom, Cak Aryono Kerasa, Pak Sutris Dewi, Pak Sukardi Kertawono, Saman Rizal Meraan. Bagaimana? Ono kabeh kok grup. Insinyur Soekarno Kaliwungu, Pak Soekarno kasih mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Cak Satum Kertawono, Sukardi Kertawono, Kampung Wistaman Dangdut. Pak Lamin Meraan, Cak Lamin bagaimana? Ada? Lamin Meraan kasih. Wis. Jumat Bebun, Sawaran Kulon, Bunali Surawetung. Sebagai pedagang Lombok. Asbolaniti, Tempur Sari. Nah, wis. Mari ngono, mari Wak Sutris nih ono dangdut, jangan khawatir. Muhammad Ripin Dadapan. Wis, ayo wis. Jamit dados. Ayo diatur ya Muslim. Oleh sengan. Oleh sengan.
Mas Bambang rene yo kowe tak ciwiri Oh, wonten wek diciwir. wengi kowe sajak bingung Bingung mulai esuk. apa tenan kowe duwe janji duwe. anak bojo ning omah ora diopeni Dik, apa kowe aja sembarangan. aku ra sembarangan lho Mas Jok percaya, jok nuruti nafsune setan. aku weruh dhewe Mas Mau Bambang bengi, Dik, aku ra wis pamitan. Duwe entek tak gawe main petinggian. apa tenan lho Mas sliramu main petinggian Main Dik kalah, waya kalah nek bengi pusat. aku weruh Mas Bambang goceng Oh, masih kalah main kalah Kudu gojek eling cewek. Mas, kowe duwe anak duwe putu Mas. Putuku pitu, Nduk. Sing mbok gonceng ceweke klambine biru. Dik, ayun. Apa? Aku bingung ra karuan. Pancen bener nek wong tresno temburuan. Ala ya wedi ilang lho Mas. Gak percaya, Dik, mriniyo tak kandhani. Kondo apa maneh? Sing tak gonceng kelambi biru Cak Bonali. Kakak, tika bingung tak karuan. Oh, bingung mulai siang. Kula ngerti lamun tika ati ser-seran. Ya, Malam minggu tika janjian ya. anak bele beti kata epekeren Lek, apa tika aja sembarangan. Jok berjajan, jok nuruti nafsuna setan. kok tau dipika Malam minggu lek sengko apa metan. Pese tompes gawe main prejengan. nape bener dutika main keren Main lek kalah mek pusat. malam minggu bola ngerti tika agon Oh, masih kalah main tetep goceng cewek. Dikampon Andi anak bele Andi piyok petok. segonceng beti kaklambin biru Lek ayun apa? kula bengong tak karuan. Ya iya ria bingung kan? Pajet mesti orang neser taburuan. Ya tak kok elang Tak percaya jelek sore tanya aki. Segonceng kelambi biru Pak Masuri. Matur nuwun penghormatan grup Cak Lamin Bapak Jumat Babuni yang ditampil di pagelaran pada sore hari ini. Halo, kok tambah nurun. Jaibongan sak lajengipun ngletaken Pak Sutris Melambing masih ada. Sutris Aba Sutris alias Sogol pendekar Melambing sing duwe Malaysia 20 tahun di Malaysia. Indingane Yatnya Sutris Asake Melambing Berno Sandur keripik tempe disigar duwe ega sampe pacare Sutris ngajeng. Halo. MRG Lumajang. Ayo wis L sampai Delir.
Ye wow wow. Jiwa terta. Ye. Sing sayo sing rukun. Ya Mas. Ye. Ora putu kae putuhe mau nyambut gawe. Kendes luwes sabangane. Yes. Angkat kaki kanan. Yes. Salah putu. Ye. Malah si putu mau ngerti diri. Ho he. Ho he. Tembak kanan. Yes. Jiwa terta. Yes. Ye. Ho. Ho. Han. Ya. Le. Oh. Dot. Yes. Oh. Angkat kanan. Yes. Ye. Matur nuwun penghormatan Bapak Sutris Sogol Pendekar Melambing yang ditampil di pagelaran.